Kajing puli na kitabu Isaya, kalanang ngabasan pupra, kadakot kabanyaw hadu basipo. Utrayu ang kumni, to ajing bam lem yaw batangan. Batu yalam yu raitong baklam yeng sa yeng jong pi. Habab yo I yu balang khoj tapan kop yu. Badwat buri yaladi nau para jat jong pi. Tihang ta kajing sya jong pi, kan sa phalang kum ka step perngap. Bad kajing penkot ya pi kan wan khala. Kahok jong pi kan ya kamat jong pi. Bad kaburo mutrai kan long kajing yada na dien jong pi. Te pien sakot. Bad utrai unsa jubab. Pien seperta bad unsa ti. Ngadon hang ni. Lada pi weng no na pedeng jong pi. Ya kajing ban ben. Ya kajing kedau keti. Bad kajing telasang. Lada pi ai pahu kabam kadi yo batangan. Bad pi pen kedang yo basyem lanon. Hang ta kajing sya jong pi kan sephalang. Ha kajing dum. Bat kajing yong yet jong pi kan sakala kum ka pedeng sengi. Kaktien jong utrai. Kasam shispa khat ar. Kajing syai kami ha kajing dum na kabanta ubahok. Kajing syai kami ha kajing dum na kabanta ubahok. Ulong ubasbun uba isin ay bat ubahok. Kabiang na dong syadong yaw beriw ubalik sebun bat uba ay keliang uba penyat ya lagi kam kijam da kahok. Kajing syai kami ha kajing dum na kabanta ubahok. Onom sya penki lano ru yaw bahok en sakan mau junam. Don jing ting yaki kubor basniw da kadonod kabaskem usyania hautrai. Kajing syai kami ha kajing dum na kabanta ubahog. Da kadonod kawayay ni unom syap ting da kajing kaloj man siem. Uay kibadum kahok jong u kayeng skam junam. Ya kabor jong u en sakan tiw ha kaburom. Kajing syai kami ha kajing dum na kabanta ubahog. Kajing puli na kasiti banengkong jong Paulus bakhud syaki Kristan ha Korint. Kalanong kabaar kadakot kabanengkong hadu basan. Kupara menbang lawan syapi ngam syam lawan ban yalap hapi ya kajing shisha ublay da kajing penak ketien ni kajing start ai. Na bang lakut jing mut banom tip ya ka ai hapadeng jong pi like tang yau Jisu Kris batang ya uhi. Balasa narpna bat ngaladon bat pi ha kajing telot bat ha kajing ting bat kajing kiyu ka bakrau bat kajing yalap jonga bat ka kubor jonga kim syam lalong hakikitien bapna kajing stan Henry ha kajing penpau jong umen siem bat kabor bakum ta kajing het jong pi kanom syaw nong rim ha kajing stat kibriu Henry ha kabor jong ublay. Kaktien jong utrai. Kajing puli na gospel bakhud kat kum Matthews kalenong kabasan kadakot kat lai du bakhan riu. Ha kata kapor uji su laong halaki senran pilong kamlu jong kaperthei Henry lada kamlu kablatno da ei en penpang pat yaka. Kam lar kami esyu light satang ban sya bret syabar bat ban sya yu haki brio.
Pilong ka jing shai jong ka perthei omla ban buri ya kanong ba bla dei halorulum lemne ki breu ki thang ya ka syarak bat bu ya ka hapo ka parha Henry ki bu ya ka halor kading peniang syarak bat ka a jing shai ya baro hapo yeng gumju to ai ba ka jing shai jong phi kan ten shan ya kamat ki breu bat kindup yo i ki kam ba bha jong phi bat kindup pendan buram yau kpa jong phi ubah beneng ka gospel jong utrai